White House aduk mentah kalau ong bakam patla ban ra ekajinya kerana sok kapren ke Israel bat ke Hamas. Bat kadang lek shitom ban yo ra no ekajinya bet apren kini al yang mamla. Na kebentah kabah kamyat bat kajing shangan jong kipat ba nong shong kanong ba Gaza bat kumjuru ya ki jong ke Israel. Laong badai namar katma jong ke Israel ha Gaza. Kabala sedang ban penhe bat penpul syuk ya kajing kan at syakiwe kiri marjan bat ke Israel. Bat kumta ka US kalakin turu ya ke Israel. Bakadai banile kat bala ban thau je kan at syuk. Henry ban watlat ban yo ekran suk. Bat ban ya bet no bat ke Hamas habayadai bat kajing sangit thma. Bat kumjuru habayadai bat kajing penpoi ying no ya ki Bashar abor baro ki brangdan hakakti jong kile no Hamas ha Gaza Strip. Taloong bakarang tre shitom ban ya kendu ya ki no yalam jong kite alyang mamla. Bat ban ya le kat bala ru ban penkut no klo ya kat thma ha Gaza. Unong ai jeng mut jeng katnat yada ka US Ujek Sullivan. Ulong baka US kan persang kat bala ban le kendu ya ki no yalam jong kite ki artili kiri. Bat ban wan ra no klo ya kajing kran suk. Henry ulapan paupat bahadu menta kate kajing temu kadang long kabatang nasla bat ka bompat ya bet ne menjur tikna. Kane kajing kran jong ute uhe ka US kalong rutang hadin shisngi baka Israel kalalet terbom syakik tem le no Hezbollah sa Lebanon. Haba a jingkran ha Jerusalem ha kasngi ublay umentri katanat kambari jong ka Israel u Gideon Sar ulong baka don kalat ban penkut ya katma Henry kata kalat kalong tang lada ka Hamas kan pelat no shwai ki priu jong ka Israel ki ba kalara bo na du ka basdang jong katma.